Twahiko mu maka ga Tunanukya Ambrosi isho omwana ogu twamubuzeho byafaayo bya Victor yatugambira ngo akazarwaye n'engaro zona konka ngo empunu niyo yazimucireho yashumire mu ruhanga ati uriya umwana yamurindiza yarakanda kuyatora ati yamukura atamuporanye n'enkuru wataracimanya ngo amukuratire basi ati kuyayiciro kwenye n'enkuru we yagabwa yamusigire munonga ati umuruhango mwakasibikire mwempunu basi yaza empunu yabire sibikire yaza kujagaga kuyagere kujagaga ari wenga basi egombora ya Nyamirima ni muhama gombora gari inyuma mu byo bwegese kandi okora grade ya kabiri mu mashomero gabona abashome nk'ikindi cyo mutano twahika ishomero rya St. Chizito Primary School eri yashomiremo aho twashanga headmaster kandi uriyo mwegisa wa Victor guyo kubona ubuyamba kaza mu muri gamashomero ga special needs ayi baramwogeza Victor Kashomo Victor ndamusubiza ngo arasa no kusingana Uganda yona habwo kuba is very clever ayina magezi mingi alongside challenges ninga hararuga ko kwaratambura because abaratambura kurugahari konka tichecho kusha games and sports Victor ni senior defender umukapira umumupira rije munonga mwero nebisasaize bindi diona nabikora tine kinto cyatarakora ndagutia namba mwenda nyongwe ndakunda ngombe na nyege kubwa doctor of the needy people chondo zo kwito kutukozire tushangira ngo abazire abina abana bine special needs nibo batine set nibo batabasize konka ni fortunate omuri Kanungu ninga shi government yitu ya Uganda Ministry of Education twatiro muranga konka tihino kutwabwino ko kwateraho konka nkabire ndaterera ibindi bitongoro muranga kugira ngo abana ba special needs nabo babarebe nk'abantu bo kurugamo bakagira umugasho bakagasirihanga in fact abana bino umugasho munonga amashomero agangari mu mberambi ahubwo kushanga ngo byombeko nebukoroso nibyerakereza ndarana performing agenda kora naika umuchaka gatanu haza mezi za covid aganywete nafayo naega hati na mazire P7 ndine ndamangu ndasa gukora ngabusha nareba nakora grade ya kabiri agurigate 15 okucyondozo kukozubwe nukoreka ngo abana bino buri mahamubiri yabo abarukurwo mu makagata rwebasa tubarukishira kubongera yimye kushoma bitu kuba kubatunjira obwezi bakabo mu gashonyezi ibyo kumuta musini tingabe basi habwo ku orasini yazati yazigumire harimo nebye mikono harimo ibintu binji byo kugura ebyo tine harabibasiza sente ezo ni nyinshi okwiyaho tagezaho kugira ngo ndonde abibyo butegeki abaramanye byo bitongole Gashaka weza Wilfred